Yes, reka nongere masuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Zoronge Empire mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi tubafitiye amakuru akomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwahinanye ibintu byakomeye nyuma y'iraswa rya Lieutenant Colonel Wiringoma yari spokesperson cyangwa se umuvugizi w'umutwe wa M23. Hari amakuru gusa atugezeho muri aka kanya n'ubundi avuga kuri Lieutenant Colonel Wiringoma aturutse hariya za Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru nyirizina, ni inkuru imaze kwandikwa n'ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango, ni imwe mu nkuru zikomeye cyane, ariko reka mbanze mbabwire ko hari indi nkuru ikomeye cyane mu gihugu cya Uganda kuri Bobi Wine cyangwa se uyu murwanashyaka w'ishyaka rya NUP, akaba rero n'umuyobozi w'ishyaka rya NUP yitwa National Platform Unity Platform, ritavuganwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Amakuru rero akavuga ko adakozwa ibyo kumvikana leta ya Uganda ngo ave mu bwihisho. Uyu munyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu utavuganwe n'ubutegetsi bwa Uganda nakozwa ibyo kumvikana nabwo kugira ngo ave mu bwihisho amazemo igihe kirenga ukwezi. Umunyapolitike wamenyekanye nka Bobi Wine ari mu bwihisho kuva tariki ya 15 Mutarama 2026 ubwo muri Uganda kandi yari amaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Bobi Wine ntiyemera imigendekere y'amatora n'insinzi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, avuga ko inzego z'umutekano ziri kumushakisha kugira ngo zimugirire nabi, bityo ko ariyo mpamvu rero akiri mu bwihisho. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Channel 4 mu Bwongereza, Bobi Wine rero akaba yatangaje ko azava mu bwisho igihe azabona ari ngombwa kugira ngo leta imukorere icyo ishaka. Umunyamakuru ati abantu bari kuvuga ko utahora mu bwisho, iki ni igihe cyo kuganira na Museveni yewe n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba uyoboye ingabo, ibyo ubivugaho iki? Bobi Wine yasubije ko abaganira ari abafite ubwisanzure, asobanura ko we bitashoboka kuko bisa naho rero akandagiwe ku ijosi. Ati ntiwaganira n'umuntu ugukandagiye ku ijosi ngo uvuge uti noneho reka tuganire, abantu bisanzuye ati nibo baganira. Ati ibyo nibyo byaba kandi ari ibiganiro bisobanutse. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ku majwi 70.35% mu gihe Bobi Wine rero yagize amajwi 28.72%. Hanyuma mbere yuko tujya kuri inkuru ikomeye cyane ivugwa kuri uyu mugabo, kuri Lieutenant Colonel Wiringoma itunguranye aka kanya bimaze gushyirwa ahagaragara ni na AFC M23, reka mpamvu mbabwire ko u Rwanda nirwumva uburyo General Sylvain Ekenge akidegembya nyuma y'imvugo zibiba urwango. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yahamije ko amagambo y'urwango yibasira abanyekongo b'ubwoko bw'abatutsi yashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabereye i Geneve mu Suisse. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibikorwa byibasira amoko n'ingengabitekerezo ya Jenoside bikomeje gukwirakwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati mu myaka myinshi akarere kacu kashegeshwe n'ubuhezanguni bushingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Uyu munsi ati ibi bikorwa byongeye kandi kugaragara mu burasirazuba bwa RDC, aho ubugizi bwa nabi kandi buri gukorerwa abanyantege nke. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi barimo abanyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bari kugabwaho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya RDC. Ingabo z'iki gihugu nazo kandi zikabigiramo uruhare. Ati imidugudu yose iri kuraswa n'indege za drone, inzu zaratwitswe n'izirakongoka zirasenywa, imiryango yarahunze bitewe n'ubukangurambaga bugamije kandi kwirukana ku butaka bwa gakondo. Muri Kivu y'Amajyepfo abanyamulenge bajyanywe ahantu badashobora kandi kurema amasoko, kujya ku mashuri, kuragira ndetse no kubona serivisi z'ubuvuzi. Yagaragaje ko u Rwanda rero rwatanze impuruza ku magambo y'urwango akomeje gukwirakwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko nta gifatika cyakozwe, ibyatumye abo muri leta ya RDC kandi imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye bongera kandi imbaraga muri ibi bikorwa bigamije ubugizi bwa nabi. Mu Ukuboza 25 woze ari umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC ko abagore b'abatutsikazi batajya babyarana n'abo badahuje ubwoko, asaba abagabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kubitondera. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuriye kandi akanama karundi gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko amagambo General Ekenge yavugiye kuri RTNC yari yateguye kandi ko ari mu murongo wa leta ya RDC itarigeze kandi mukurikirana mu butabera. Hari inkuru rero nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Yitwa Colonel Wiringoma, yari inshuti y'abantu benshi cyane, ariko akaba
yari asanzwe ari umuvugizi wa mama 23. Hanyuma rero ati urupfu rwa Wiringoma rusobanuye iki muri iyi ntambara? Bamwe bati Wiringoma yapfuye, abandi bati Wiringoma nyamara ashobora kuba akiri muzima, ariko yaba mama 23 yaba leta nta tangazo riri official bari bashyira ahagaragara kugeza magingo angaya. Ati ndarwanira ko Kongo iba nziza kurushaho, ni kimwe mu bisubizo ati yamaye ubwo duheruka kuvugana mu mpera z'ugushyingo gushize. Ati nongeye kandi kumubaza impamvu we ubwe ari mu ntambara. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyemeje ko cyakoze ibitero muri centre ya Rubaya mu burasirazuba bw'iki gihugu kwa kabiri kigahitana Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa mama 23 nk'uko umunyamakuru BBC Kinshasa bivuga. Dusubiye inyuma mu gushyingo 21 nyuma y'imyaka 8 mama 23 itavugwa, imirwano kandi yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni mu minsi munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa mama 23 wari wongeye kandi kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe kandi sinari nzi Wiringoma, kandi si abantu benshi nk'ubu ati bari bazizi iri zina. Guhera muri 22 nibwo Major Wiringoma umuvugizi wa mama 23 yatangiye kumvikana kenshi mu bitangazamakuru. Nk'akazi kanjye ati nk'umunyamakuru sinatinze kandi kubona telefoni ye. Benshi twarukaga kandi yari Colonel Jean Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa mama 23 kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana Wiringoma kandi yagiye yumvikana avuga ko yari muri mama 23 kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi, ubu rikuriwe n'umuhungu we President Felix Tshisekedi. Mu myaka myinshi ishize yanyohereje ati amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari mu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka UDPS, gusa BBC ati ntiyabashe kandi kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa mama 23 ubu bemeza ko Wiringoma yishwe arashwe mu gitero cya drone n'ingabo za FARDC mu gace ka Rubaya kwa kabiri mu giceko. Amakuru atarimezwa neza avuga ko bamwe mu bandi kandi bakuriye umutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa mama 23 uremeza ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo ibirombe leta ya Kinshasa iherutse kandi kwegurira kompanyi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'abanyamerika. Gusa mu gitondo atagana saa 11 kwa kabiri umuvugizi wa mama 23 Lance Kanyuka yanditse ubutumwa kuri urubuga rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumyi agace ka Rubaya byica abasivili inzirakarengane, abyita icyaha kunyokomo ndetse n'icyaha cy'intambara. Kugeza ubu nta kirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze byabaye saa 8:43 z'igicuku Rubaya. Urebye yabivuze nyuma y'amasaha arengaho abiri bibaye, ari nabyo bitero byahitanye Wiringoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru. Ati kandi drone z'intambara ati zikoresha kamera yereka abazikoresha bari mu birometero, ati bishobora no kuba ndetse ati zishobora no kuba amagana aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'ukwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko mama 23 yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na mama 23. Corneille Nangaa ukuriye mama 23 kuri icyo gitero mama 23 yigambye we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Ariko ibitero bya drone za FARDC ntabwo kandi byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye kandi byakomeje kuvugwa mu duce twa Minembwe, inkengero zaho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bya Walikale, Masisi na Rucuru muri Kivu ya ruguru. Hanyuma rero amakuru akomeza kugenda avuga ko kubasha kumenya neza aho umuvugizi w'umutwe wa gisirikare aherereye ati birashoboka ko atari wenyine, ndetse no kuharasisha drone ati ntushe bisaba amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa ahanini mu Bushinwa na Turukiya, zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibyo bihe. Kandi kuba Wiringoma yishwe n'igitero cya drone gishobora kuba cyanakomerekeje cyangwa se kigahitana abandi bari kumwe, ni ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri intambara. Mu gihe inkuru y'urupfu rwe irimo kandi kuvugwa hose kuko ari we uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite amazina azwi barimo kandi guhitanwa n'izi ndege, baba abasivili cyangwa se abasirikare. Ibitero by'izi ndege kandi bimaze ukwezi gushize nk'uko bivugwa cyane ati bigaragaza imbaraga igisirikare cya DC cyakize mu ntambara mu kirere. Ibitero kandi by'indege za drone birimo kuvugwa mu gihe FARDC nayo mu mpera z'icyumweru gishize
yashinje umutwe wa M23 ivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda kuba ariwo utera ibintu bya FARDC, mu gihe impande zombi kandi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero ndetse no kurenga ku magahenge bumvikanyeho inshuro zirenze imwe mu myaka ibiri ishize. Urupfu rwa Wiringoma rurongera kandi gutuma ihurizo ry'amaherezo y'intambara irushaho gukomera muri rusange. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.